Qua ban kren naga tin ke jong trai bang abu ya gapang naga jing thia yap saka mit bam bat ukan rat naga jing thia yap saka mit bam bat ukan rat habang abu ya kani ga benta bang apet ya kani ga benta ka ketik bha namar balai kani ga jing thia hapo ka bible kad kani ke wi na ki ba phla bat ka wi na ki ba ka ba wan ra yang a bat ya pilang ya kani ga jing kai bahwa teng wat ladang ngilang nget ru teng kijing kiwan hi kijing sitom kiwan hi kijing jar kiwan hi ka yeng teng gadon hi ha kijing yam bat ha kijing songsi namar ha kani singan leit ban kran chapang jong ani ga benta bakumno une usamla uladon ha kijing thia yap ke jong da de usamla la long usamla rangba uladon ha kijing thia yap ke jong ha ka wei pat ka kelep mat udon ya ka ban bam lem bat ukan rat ujongo. Ini pet hagan ega singi, yagan ega benda naga tin ke jong play, naga gospel ke jong Yohanes kelenong ke katway. Nganum leit ban pulih lut ke chim por bah. Hari ngenget babun nabi pila ju pet yagan ega benda kata ke desa pang ke chingim ke jong Lazarus. Bat kumno ba upang bat kumno ba uyap ken. Shwa bangan leit yagan ega benda bangan batai kelenong ke katway. Yak ei ke bau try udan ban kren yangi. Kwa ban pen mau ya pi hakan ega jaka ya ke ei ke bala jia ken belai ke ega jingyap kawan bat kum ta ter ka bible ke batai hagalanong ke pra jong ke juhi ke gospel jong Yohanes hei ba utrai ka tin ke jong trai ka ong ba ule ya ke kamba ka don ke wi ke briu ke bahap haga ba klim glade ke banyam han utrai uplai em ya ka hagalanong ke ba kendai hei ba don ba matla utrai upen kia yo, bat hadin jong jing pen kia ngida pulih hek lenong ke bakandai terhi sekmat, bat hek lenong ke basipo, kaladon ke jing ya keren, bat ya ke jing ya keli bau Jisu day mano, bau Jisu sedang ban batai bat kandam uwan ra ru yang ni ban batai, bau mau uday uta unong ap lang berat ubahaken, ubatai siapang kata ke jing ap lang berat bat kumta terter, bat kini ke jing ikai ke jong Jisu abau keren kita kibriu kimla ya kaban sya bat kimut ban penyap no yau Jisu. Berkini ke pelong bayu Jisu un pet no na kata jaka. Bat uladan saka jaka ka bakam jangai nang ta ken. Bat hakum kata ke por ke Bible ke batai hakalenong ke ba katwe ke dekat ke benung kong gong ladan the way ubalapang Lazarus na Bethania na ke snong jong ke Mary bat ke Martha ke para jongka. Hang ni ke Bible ke batai bakat bau Jisu ulalek no ban ri yalade bat ki semran ki jango keladon pat ke jingjia hapo Bethania hei bau Jisu ujulek ba kene ke yeng ke bau Jisu ujulek ban bam kene ke yeng hei baka Martha katnum yau Jisu namar ke para ke jongka bat ka ong try mem yo i baka ni ke para jonga kamyarap kamlem bat ka kini kata ke ying hei bau Jisu uladap le ya ke kamba na ba na ka Mary uladap say kita ki nyau teli ki ksut na ka ken pinlap ya kata na ka gospel jong Lukas bakumno ba utrai uladap le ke kamba hakani ka long yeng haga jingim jong ka Mary ken bakumno ba kita ki ksut ubeno ya kita ki ksut na ka Mary ken pinlap ya kata ken bakumno hagal nong ba pra gospel Lukas pinlap bawa kumno bau Jisu ke dekat ke baar kumno bau ulah say bat ulah wanra ya ke kamba haga jingim jangan ni ke Mary nong Magdala ken badon nyau telikik sut bagani ke yeng ke bau Jisu julet bah badu jusyong haga ta ke yeng ujulet bat ki senran ki jango bandon henry namar bakita ki brio ki be ya ke ban penyap yu Jisu ulet ban ri no ya lade bat ki senran ki jango hari kat bau lek ban ri no ke Bible ke batai kini ke yeng ke bau Jisu uju snotnat ba bandon hari hakum kani ke yeng ke Bible ke batai hakum kata ke por ha bau Jisu umnan hajan bau para ujongki ubakerteng Lazarus upang tang bau upang hari ke Bible ke batai bau uyap berkini ki henman ki pa ka ktien kat bau dang pang chau Jisu manong Jisu yau ta ba me it ngastra ani ke kentien bar pendan kam
hak dekot ke besan hak nong ke bekat wei ke ong tiu Jisu ula ik ya kata ke Martha bat ya kata ke para jongka bat yo tau Lazarus hang ne ba peni bo Jisu ik ya ne ke yeng ya bro laingot ki dekot jong ne ke yeng Martha ya ke Mary bat yo Lazarus u Jisu ik hanrei ke ne ke yeng ke ya pat na ke Jisu si ke dau ke dei baki do no yo para u bekerteng u Lazarus u Jisu ik ba ya ke ne ke yeng Handai hak ni ke yeng kawan ke jing sosi. Pita pangapuli yang ni ke bentam ka jing kermen yang harus kamu bangai. Kawan raru ke jingkai ke bakrau kata kadai. Wat lada habau trau iet ro kamut banganum yat lang ba ke jing sosi. Lada trau iet ro kamut banganum yat na ke jing yam. Banganum yat na ke jing linear. Banganum ya kendo ya ke jing e. Wat lada trau iet ro hang ni ke peni ba ke jing e kanwan. Day nama kata hakisam ke ong bakajing jar jong bahok kalong sibun. Kalong kan no? Pinong lembat nga kajing jar jong bahok kalong sibun. Namar hang ni kaktin ke jong belai ke betai. Kani ke yeng ke yam ke susi. Namar belai bala don ho yu para. Porbo udang pang ki pakot yu Jisu. U Jisu uklam syam lawan. Uklam syam lawan porbo pakot. Hanrei hadin. Ke Bible ke ong hadin kumba saus ngi. Ulet sangat ni kesenongkan. Kiseran kiong kumnungin let. Kumnungin yang let hangta. Namar kita kibriu kita ngiwat yang ngiban lantam mau. Jisu ubatai wang hatu kam syam ladon mo khat ar kanta ha kasisgi. Udah batai wang hatu kata kapor ka ada ya wang. Yang ini let. Wei ni kiseran ubakerteng u Thomas wang yang ini let. Bang ini yap lembadu. Ka Bible ka batai hadin bakilay Yohan. Kiatip Kisenran ki kamla ban sutu Jisu latip bau Lazarus layap. Maka Bible ke batai hangta. Bau Lazarus ulayap. Habau Jisu wan seni po Bethania. Ketin ke jong belai ke ong. Ba ke Martha ke lawan ban mare kelaya keren bat utrai. Hadin jong kata ke Mary kawan bat kaya keren bat utrai. Ini pulih yang ini ke por nang dekot ke balai po arter ter ke ong ni. Teka Mary ondala poi Syaka ba Jisu la don bat bakala yoi yau kala dem ngan hakikat jongo. Ka Mary haba kay yoi ba Jisu wan kala let bandem hakikat ki jongo trai. Namar balai namar kay gabala jia hak yeng jongka. Lada tep yo Lazarus. Om day papat syam latep mentah ke sak stang ke jing songsi kamet jong Lazarus kam don syu hayeng ladon no hak ke jing tep hari ke jing songsi kam jap ngani gelong ke jing shisha ada ngidu no yu ba i ki bathon ki jong e ngila ban libu no ye kamet jong ki hak ilum jing tep hari ke jing songsi ke sakut hak don no jong e ke jing songsi ke sakut hak ke jing perkat jong e ki don ki briu ngalai kendo wat de ki snem kim lat na kata ke jing songsi Kini si para ke Bible ke batai hang ni. Kile songsi bah hang ni ke jaka. Perka Martha kalawan nengkong bani keren. Hadin kata kalawan sa Mary ke dem hakamat ke jauh terai. Bat kadai ke Mary kada ong ya kini ke haba kala let kada ong ya kini ke benta ke ong. Lada meladon hang ni upara jonga unum dalayap. Kini ke Mary kawan hak terai ke dem hak kijat ke ong terai lada meladon hang ni. Upara jonga unum syam layap. Babun sin ngirung idon ke jing perkat kumadon dengan Mary. Tatang habawan ke jing e ngiong bau Jisu umdan bat ngi. Kawan ke jing jar ngiong Jisu umdan bat ngi. Haka yeng ke sem kawan ke jing pra. Ne kanono ke jing ya bamye sutu jing bat ngiong utrai umdan hang ni. Kan mau ngimla ban decide mangi nelana ngimla ban rai mangi. Hey bau trai udah bandan bat hey utrai umdai bandan. Ngidon kaman sutu tangan ni gawai. Bau trai udan habaro ke jaka. Amen. U David wang shanongan pet atrai naka presence ke jome. Wang lada wat dengan adik man bono ya ladi ha kata kan nyamra wat hang taro memendon. Wang hai ngan ri ya ladi. Namar fitep u David usutu ya kani ke benta. Namar porba ke Bible ke batai ba umkwa ya ke ban le ya ke le thma. Kisim ki jidon ni ta ke por ban ya le thma. Kadai ka por yu bo le thma re u khlam tre ban le. Ke Bible ke ong
Ho ya katma bakan jado ukamla ban tre ya ka ban lek. Hari sung thu bakan sedon pat katma jong ka khmat. Ka Bible ka ong habo kindet na ka ba yot hia. Mi shabar u yo I ya ka bet shabar bakasum. Ka khmat ka sedang ban yele ka katma pat yo. Bakawan kata ka brai do ha o. Bat kani ka brai do ka pelong yo. Baun hap ha ka pop klem. Tang teng ngir ngap ban ma phi ru nga kwa ban ong ye phi. Ngidon ya katma la ngim pet la ngim tre ban le yele katma ka ta katma jung ngi kwa ban lait nang ni katma ban ngi le nyok sakani gwe katma kidon ki brio kina mar ka jik so si kim la ban yeng ban yeng persya ya kata jik so si kiong ngan di no da ka kiat ngan le no da kata ngan di no da ki drugs bat kum ta terem ki perkat ngi lait nang ni gwe ke ching thang han kim tep kidon man ha kata ka ching thang ga ba kham khrau shu ban ye ke ba kidon nang kong Bat kani kani ke ke bawa du David lu kamla ban sutu bat hang ni habang puli je pang jong Lazarus lu hang ni ke jaka ka Mary kamla ban sutu ban atrai bele me kam jam lawan ha ka por bang akot ye me ngam tip yo ma piru hang ni ke jaka pidon ka ju dwai nda ka kamba pi ang atrai ngalak kwa palat men le ya ka kamba ngam yo I te trai ya ka kamba ka jom me ka Martha ka ong ye ke ju ka kentien ong trai la da mela don hang ni para jongam syam ayam ke Mary ru kong trai la da meladon hang ni syam lai upara jongam syam ayam bahan mereka cinga per ke dei ke Mary ke lej bandam ki kejat jong trai bat ke keren baru trai ne kwar ban ong yipi hang ni no pai ski la da nga bat ma piru ngidem ya la de da ke jinget hau trai utrai un sngo bat un jubab yang aba de pi amen ngam tip hang ni ke jaka pidon Pidon ayu ngante pi bapet pi don kam ye kai hareu trai yo pila juong trai ngalakot si sen don do samlang selok wong ne pastor ngalat hat ya ka banduai namal ngasngo kumbau trai jubab ya ka jing duai Tip lada ka jing duai ka jongi ngayo jubab no em gi so tenat ya ka banduai namar bam ji yo jubab teng em ngi tat no ya ka banduai kini kile duai kini ki kila pakot kila Martha kelawan mana kendo ke sutu kata kecingnya keren baru try kam poi shano kali kot no eka Mary kong try lawan kanan ke por teng isya kriyo try ngis ngo ba kecing em jongi kam poi she kumalong kani ke Martha ke Bible ke batai hadin jong ata tin ke jong blai ke ong bo Jesus kli hey la bu yo Lazarus hey la bu yo Lazarus but baror ki briwem ki kwa ki pet yu Jisu unle ayu ni kandan jubab namar belai Lazarus ulayap berka Bible ka batai bah layalam yu Jisu he balatep yu Lazarus Lazarus ubadon hak jing tia yap hang ta po krem hey balabo utau mau khang na khamat umi don kanono ke jing kanamen Shwa jong aniu Jisu la le ya ka kamba ula penem. Yukon ya ka kon jong yukon jong Jairus. Ula penem ya ka kon jong Jairus ka badang kalar senem. Ula penem ya ka itu samla jong ta ka teman. Ula penem man mentapat unle ayu try hang ni. Unle ayu. Utrai wong. Hey latep ya baru Lazarus udan haka jing tia ayap. Ka Martha ka para jong kada ong ro yo try baka met ke jong kala utung pen puli ya kata na kada khot ka ba lai po kendai ka ong ne u Jisu ong to kleno yo to mau khang ka Martha ka para jong uta u bala yap ka ong ha u ko try kata ula utung na bakani ka long ka ba saus ngi kani ka long ka ba no saus ngi Kani kehenmen kena batai syai. Ba uni upara jonga, ubekerteng Lazarus, udan hagani ke krem bat utia, hagat ke cing tia yap, bat kamat ke jongu kalai utung. Kalayu? Kalah? Utung. Utrai wang keleno ka batai ya ke cing sisha. Ba kumno Lazarus udan. Nanong ifila dayap. Ada perkat ya ke jing sisha ha ke jing em jonga ba jong pi ngirung ilong tek kum dai namar ka Bible ka batai ngakwa hangani ka por nginya pedo naga teach kinong Ephesus kanong ka baar
Setiap pasas kenong ke ba dekat ke benengkong ke om ni. Bat ya pi ulah penim. Haba pila long ki ba yap. Daki jeng rengkang bat ki pop. Hang ni ke tin ke jong blai ke ong. Yang apa dia pi la penim. Men ba ngila long ki ba yap. Daki jeng rengkang bat ki pop. Onum ya pere ke jengem jong apa jong pi bat ke jengem Lazarus. Namar ngaban mapiru ka judon ke por bangila long ki balayap. Ngiyap om hakani ke do. Ngiyap hak ringkang ke jongi bat haga pop ke jongi. Kumba hakani ke jaka ke Bible ke batai siapang Lazarus ba ulayap. Yo ngaban mapiru ngila judon hakata ke jaka bangila yap no hakata ke pop jongi bat hakata ke ringkang ke jongi. Harau try upenem yangi habangi kot kerpat yo. Upen em yang ini maka Bible ke ong jar bakot kerpat ika kerteng ke jong try. Onyo like em. Hagan ika jaka. Umdai Lazarus ubakot kerpat you try. Harau try kin you i. Umdai try ubakot ya ke kerteng jong Lazarus. Kani kiki ba pelab ha. Namar hang ne Lazarus ten ay nak bentai la de. La ban ya sa nak bentai la de. Namar umdai mau yeng nam tai la de hagan ika jaka. Lazarus tebe Yesu nama ulayap. Hari mentah kecingnya keren day berkibaim. Ya dan hakan ke jaka PP1. Day nam tay la dia. Hari pidon kam ya ka kamba nam takiway. Lam day taki kon. Pioi baki yap bat ka pop ke jongki bat ka rengkang ke jongki hakan ke pertai. Pioi u lok jongpi u yap bat ka ta kecing long rengkang ke jong u bat kan ke pertai. Bagi kim tip ia pida keren kim sutu ia. Namar haga ke jaka. Lazarus dan tip ia ruam. But ia kata ke stage ke Bible ke batai. Bau David uang habau dono ikun cenrang jangu uang ini ke kentien uang. Udan haga jaka bakamba. Udah keren ia kata uang udan haga jaka ke bakamba. But uang ba ngangan lek jau om maun wan hanga. Udah nak jaga ke kamba, pi Lazarus hang ne haba ulayap. Udah nak jaga ke kamba. Kini tan kemet ke jangu ke baput, om ke mensim ke jangu. Henry, hang ni kini ki henman ki yampat, ki sosi belai bakum kini ke cia, bat kita buat jengkeli belai utrai dan. Bat om tang kata, bakida ong senang ta try, lada memeladon hang ni upara jongi msyam layap. Kalau Yesus yalam yaki, cakap ke jengtap. Baruang kelino itu mau kang. Barhabau pak keli yaki kata mau kang, kaktin ke jong belai, kada keren ha kata ke jaka. Ba, kini ke henman ke batai ya ke jeng cisah baong. Mentah, la saus ni, bala tep yo. Bat kamet ke jong kalai utung. Kamet jong kalai utung. Hak jeng sisa omla ban iutung dah bo saus ni kat kum karukom jeng kicu. Namar kiju kelan mesla ya kata kamet. Fin labha ya kata kadika rukom jeng kiku mangi ngijupen sum ya kata kamet. Kijupen kelan mesla ya kata kamet. Ba omla hapo saus ni bagian kelaput. Hari kadika jeng berkat jeng ke Martha ke balapan pena kamet ke baput. Ya Lazarus kan. Teng-teng nganong pi. Ublai uang ngadang la ban penem dei mangi. Ya utuh te pastor dalai leru melaban penem. Ya ulok jangan dalai leru melaban penem. Namaru kam seniau pelat. Teng dia mangi te para. Ukon jangan melaban kelah. Kena ke jengpang ublai melaban perkia. Dia kena ke jabing sungi. Ngira nam tahu jong ublai. Nong ublai onam la. Namar hak kena ke jaka. Kamartha ka ong balai utung. Haki jiu haki sausngi om la ban utung. Namar ki kelan maslah. Ya kata kamet. Bat ke Bible ke batai. Hadirin jangan ni. Ujisu, wong ko Lazarus, temino. Habang ngapai, apuli sepang jangan ni. Am ibu Ujisu ulang usip sting bahaya. Hei begini kibriu kila kulmar jengmut, ke Martha ke kulmar jengmut, ke Mary kong, try ada meladon nang ni parangan om yam. Hari Ujisu padam, umlong balong maki. Ulai but udwai em kecing doai ke balong very simple.
Umday ke duai bercerang uang. Kupa ngatip ame jiyo sengau yang Duai dah kata kacing duai. Haka dekat pasal puar ngati ngatip ame sengau yang Habu duai. Hangga ni ke jaka. Nongkong uang atrai ngatip ame ju sengau yang Man gapor bang akot ya me. Nang ta hadin jong kata ke Bible ke ong. Hendrei ngala keren na ke bentau ni upaj ba. Ba kinyo ngai bala pa mame yang simple ke jing duai. Ukam duai yu lasras uang ngatip ba meju sengau yang Hendrei ngaduai hangani kapor ba men jubab bakini kin ngai yang ba mela pa mame yang ba hadin jong kata udah khot daga karte ong ko lasras domino upami yu lasras naga jaka jong jing tia yap Ula tia aga jing tia ya ula seras. Bat ken mau ba. Haki ju ha bada tia kita te da kata kejan. Kita yu kita te ba da kata kejan. Kumangi kar kom jongi sya kene ke jaka ki Kristan. Ki ju pen pong da ki jan mo le shon rang pen pong sut kum ta ter ken thei ki pen pong ke jen sem la ne ke dhara ki pen pong ke sopti. Namar belai ke dei kata. Hari jongki ke dei kom pen kelan be. Ban kelan be da kata kejan. Habor akamat namar belai la kelan masla. Hapa kambat borok away. But, beliau Jisu wan hak sengi ke besau, kadon ru ke bentang. Nomor wat ki jiu bat mengikim daya pere. Ngiru habar don baya briu hayeng. Ngi up miet, ngi ong hadu da lai miet, lai sengi da. Kiru ki ken bahaya kata. Ki ong bahadu lai miet, lai sengi yok ki wan pai kun no Jisu wan kanang sengi besau. Nomor bawat karukom ken ke jong kiru om la syo. Baru Jisu wan nang ta. Bahadin bau lawan uang. Lazarus mino. Ngap perkat baro ki bayang hak tu kejaka long kum no. Cu perkat manta ma pi don hak tu kejaka kebala tep yu Lazarus. Cu mudur hak ne kindiat. Ngada pule Bible bon sen ngamudur. Long kum no thorai hak tu kejaka. Baro ye yeng. Ngine pek yu Jisu ne ngine pek tu kejaka tep ne. Kam ta me la clear tu mau ngine pek meno bami. Namarole kini gamdai ke jaka ka basuk. Perkat ba ma pi. Kini ke jaka bau Jisu wang kleno itu mau. Upak kli beli umla banoi ki seran. Klik kleno. Ketika Martha ka Martha tien ke kli Mesia. Uklamong. Upak kli. Haga Martha bat ki briu jongka. Kadau ka dei. Namau tau ba yap hang tau dei upara jongka. Kan ngai nyem. Kan mau ba ngiru ngidon ki mau khang haga jing em ke jongi. Bat kini ki mau khang barabor. Ki panlong yang i bangin artatien. Mau khang ayu ngidon, mau khang ba artatien. Ni artatien tip ublay ula na em ya kane, tip utray unle na em ya kane. Kawan ba ya kata ma. Haka jing perkat jing tip kane kanlong na em, kumta kanlong na em. Dei kata pidak ada kiran bagi kena samla mentak. Kam ta me ngai senai ki dong dak ong ye. Pilei ho ni ngintip. Pergi artatien wat dia ledero. Namar balai. Kimla ban sutu ke baka jing em juki kan long. Ngidon ni to mau khang jong arte. En be kata Jisu ong kli. Bala kli hang ta hapo don utau ubatia. Utia hak jing tia yap. Wat hang ni udon. Jisu. Abang apuli hak testament berem. Keladon kum kani hi ke jing tia. Ada ke yap her. Kadon kanong le bertong baru sol. Man pen mi pat yu Samuel naki bayap. Tek kum kani ke jing tia. Pin lap ya kan kani. Ba usol umyo jubab syo. Hakit lang bagi jing pot snew ne, lang bagi jing duai ne. Ki ke ula le no sa kanong le bertong. Baruang pen mi nga nai bayap uwe. Udah penkaladur ya lade bakata kanong le bertong kan mi tu. Hadin kata udah late. Pat kani kan oleh bertong kapan mi yo beri ubayap. Hari kecing per kadai gumne. Samuel uklam syam laim. Kami tang keserngil ke jong om bakami kamat ke jong Kita kinong le bertong kila ban pen mi ya keserngil. Kinam la ban pen mi yo beri na kibayap. Dai tang Jisu ubala ya kata. Amen.
Namar balik ni kan dong le bertong em kada sayo Samuel. Bor Samuel luang belai me pendik yang nga perkat tapi hang ni kejakar kat menganang puson ni kan em nga puson ni kata nga super kal ada Lazarus umi be uang ne. Belai Jisu me pendik yang katu ceka Aram. Kat katu kejakar bayu. Ke Aram belai me wan berkesiu yang namar hang ni utia ha ke jing tia. Yap. Jing tia ayu. Ong lamat nga jing tia yap. Ong kame jing tia yap. Kenapa hang ni baju tia mensungi? Don baju yo tia mensungi. Baik tu pramarjan. Benar ya, namar bedum ngam imat bahangai bisian nang ni. Hakapor batia don bekersiu sutenan. Cak don masin ki kelumar dan dono. Ngakil mau cisin mangilai don tau samlang kersiu yo na kali ngasumbun kurano yang ai dari pastoro. Namar boleh. Dan mana-mana basut tenat haba tia cak kersiu tia. Denem dai. Pi hai ne Lazarus tia. Nama ka Bible kong ya ka jingyap kum ka jingyot tia. Uji su yang habar. Ngatarai Lazarus tibi eki di men gile ayu. Handre haga ni jaga ka Bible ka batai bu Jisu Lazarus to me. Ngabu ni ka por ka ni ka jingkli. Hato dan kam ban penembiang yo Lazarus. Laju pus perkat ya kata. Hato dan kam mo ban penem yau Lazarus. Kumno pisngo. Dan kam nem. Tasuk be betiang tu yam. Cisin ngabat pastor ngilek go yeng. Iya pergi teman bah. Hari ni bersyakri bah ayu belai. Pastor bentai yo yang ni. Toh ngini doai penmipat ini. Napa yap. Kalau ada kam Islam kata, toh ngini doai ngini penmipat napa yap. Doong ya pastor. Ada ini ipat ni teman te ini ipat kumlong jinglong teman ni. Berkini kila tat penpong hagis. Yo kia bek kelayang ni. Kata lagi jika don kamu bayu Lazarus penmi. Nak kamu nak bisngo. Don kam. Don kam nam don kam na. Bisngo kamu don kam. Pikini em ki kamla masuk tu ya ka plan pe try wong kamu. Ngan penpule pi ka dekat ka basa poar. So cisin. Ngati ngatip bemesngo yanga. Jisu uya keren baru kepa baru udah keren syai wang ngati ngatip pemiyok sengau ya no yanga halakasngi henry ngala keren naga benta une upai ba ubayeng barok saudang bakin yok ngej balapa mame yanga terperkat mapi menta don kam nem Lazarus mipat don kam nem kanungot piyong em subharakti ngani persiang mangan pai jepi toh tengkan arit kira akti kanong pisngong don kam baun mipat kita belai don kam bekita baro beran saudang kin ngait bau Jisu dei kon jong belai bau belai la payu kan mau ngim don kam jing pen kia la ngiyap le am ka khamsuk denem dei smut pila simram daki kerur pilek no la sukra la siram daerah ya kata suk jingsha mana bohong jinja namar baro nginget ya ka benang kanungot pingat ya ka benang rakti lada lek no nang ngin lek sano sano sai siap benang ka benang ka kambhane ka kendau la kam artatin mentah tu benong kumno ka benang ne ka kendau tadalek jelas suk Nah kamu nona, oh, kan nungut kualit no. Ngitip deh, dah orang balik no ke kamsuk, ada orang balik pun, api pastor tangkat ni ke kertas senun lek, denem, Maka Bible hang ni ke betai, setiap Lazarus, lalu umpan mi patro, kemut bemari Martha leyo. Orang tu lah ada ikan por, upang uyap, lah biang kan. Teng-teng mau dari ingnya beri lah, apang selemah, dah lah yap teng-teng ikran ni kan ni.
lakam suk himo ba ilayap. Denam dai. Kum kran ni tapi ni la su jinjar la su penbam ba po yeng kum tu lakam suk hi ba ilayap. Hari ngalengo Lazarus upang hang ni ka jaka. Siya ulayap ni suk Hari hang ni ke Bible ke batai. Bak Martha kadang yam kada susi ke palaban klet, Mary ke palaban klet. Badabu Jesus wah nangani ke jaka, udwai ya kada semua. Wang atrai ngetep pemeyos kau yang ayu kepau keren. Pengatip Henry. Begini kipai ba kini yang nget lembaga jing mipat ke jango. Ken mau. Ke kamba haba kawan ke jia ya wei bre we kamba. Hari ke jing penem kawan nak kipai babat. Amen. Pina ken mau ha. Ke kamba ke jia ya wei. Hari ke jing penem kawan nak ki hajar ngot pat. Amen. Namar hangan ke jaka try wong. Namar ngatep bau lasa subiang ke jaka. Hari try ba un mipat begini kini yok nget ba melapa yang Namar hang ni kempat nget baya uji su namar balai pitep shwa jangan balai ngawan ra kan shwa kan ikan nong kiong bet ba uji su udai na uksoi kan ma be kida ong udai balsebol ubadap but udai uba pop kiong dei katau tu mamat lawang ngatep ba balai ji osngoi ke jing duai jong pop Kia ya kata kenam ya Han ne uji su uong lada Ukren hang ni berupan benar uong batrai begini kini onget bamela pa yang Kedon kam ya ka kamba ban onget bo uji su Amen. Nomor kidon hadu mentah kidon kijik sekri kim nget ju badon sing ping kia mentah. Yang lakut hakapor jeng apostol ngong VM. Kecing don ke jang uji su hakajaka Habak don ke cipet kia ke penibu Jisu uyai hadu mentah. Amen. Ya don na pi wan hangane ke jaka pi ngapang. Ngbu Jisu un pen kia ya pi. Baraba pi lai ban pla kiwe kin yo jing penem. Amen. Namar hangane ke jaka tin ke jom lai ke keren hang ni. Bau Lazarus utia. Ngatrai udan ke jaka ba kambiang ke paradise udan. Ke jaka ka ba kambiang. Hanu trai ukot wong ko Lazarus Tomino Nama tin Hebrew la khot eka kesiol jakat hiak juki bayap Mino nang tawan But ke Bible ke batai Huneu Lazarus ulamino Barbaro kile skopla ya ke ke balale Namar balai Kaktin ke jong try kada Ada khot basap pusan Namar kata shibon na kita kijiu Kibelewan siya kata Mary haba kila yo iru ya kiairu ke bau Jisu lale kila nget jauh kila ayu mentah namar ba Lazarus ulamipat nganum keren sepang petek rumah ngamdan ban hikai ngade sihir ngak don man ai fi ke cingkermen haba ulamipat uanam kini kiwe kila yang nget ke Bible ngastrat bahang ni kiong namar kata shibon na kita kijiu shibon na kiai kan mau kan nong kanan ke Greek ka kala nget Jisu kijiu ki ba ban ngai Mano ba ba kijiu ki ba ban ngai Jisu Hare namar ke ni ke bajiam kile wan lot syaga jingat syaga jingat hau Jisu kot tangkata hadin rius ngi ke Bible ke ongkum ni ngi pule hagal nong ke bakat ar ke ong ni onda kum ta rius ngi shwa kata ke nyam ke jinglat Jisu ulawan sa Bethania syaga ba Lazarus uladan uta ubalayap ya ubala penmipat nakibayap hangta kile tau ke jing kawai mit ya bat ka Martha kala kami ke jing kam hanreu Lazarus ulalong uwe nakita ki ba shonglem batu menevi na ke jing thia yap saka mit bam batu kenrat menu ban perkat ya kata une Lazarus ubala thia ha ke jing thia yap hadin katu kanisngi udan ban bam lang bat Jisu. Ong fi ke jing don ke jong Jisu kapan kelasi kilap mat yaki ke barok na ke jing yam jongi. Amen. Tidak haba Jisu don hang ta don ke jing kela. Kat bau Jisu kem don hang kata ke yeng ke Bible gong kawan ke jing yap. Haba Jisu don kawan ke jing kawai. Amen.
Namar fida pulih syua jangan ni kawan ke jingyap namaru Jisu ulai ben reya ladi mentah abu Jisu wan habetenya kadon ni ke jing kawai ken mau dei nama kata tentang kisah ilungo keceseng ayu mungkin ni ki pen syat bet bi kadang ngon last app na keceseng pen mis app kene ki beriu dah blek cek gym mun pen mis app ngi mun kaman wan jeseng la mis app hi amen belai ngitip tangan ni kawai hey bu Jisu dan hang ta don jing kawai amen don you hak ke jing kawai ke don bet ke jing syat amen ke don ke jing put ke jing tem ke don ke jing ro ke jing pen kraw ngaperkhat ke ni ke yeng dang yam brio namar ulasaras ni ulasaras ulayap ulong kunta ki yam kare menta ke don ke jing kawai namar Jisu wan biang amen awang fi data hak ke sam ka ong utrai upen kelai ke Jisu si jongi sya ke jing syat ka sam lai po dekat bakat wei amen sakai ka ong no upen kelai ke Jisu si jongi sakai ong lang ban ngau upen kelai ke Jisu si jonga sya ke jing syat lara phim syat pat upen kelar ya ya bersutu ba upen kelai ke ya ke Jisu si syaka bat ulau no ya ke jan kan upen dap da ke jing kemen amen kata ke jing kular kani ke yeng ke don na ke jing susi sudah maka Bible ka ong ke jing yam ke saksi mit aka step kawan ke jing kemen kani ke yeng ke don na ke jing yam namar bol yap upara menta don na ke jing kawai namar upara usong bamlang batu kenrat amen teng yo piru hang ke jaga pimtip pastor ke jing e donga pimtip ye ke jing jar jonga pimtip ke jing shem ke ke bangay shem ha ke jing jonga pimtip pastor ke bangay kendo oh bila rangi ki beri nai tip ro em utrai tu tip dei namar kata upen kre yang i ka mit ba man ka por amen banginum klet ya kata dei kata ngi ju shem ya ka jing khwai utrai banginum klet bau terkumba ulasras ulayap usong pat ha ka mit bam ngirung ila ju yap ha ka pop bat ha ka jing rengkang jongi harangi wan pat ha ka mit ka jong trai ya ka ban bam amen kam do de ka jing per ka nong fi la bang ngi kham yap ha ka do ngi pat yap ha do menta ka ni ka do jongi ka pat pot ha ha ka jing long ka jongi ha ka jing rengkang pat ha ka ta pop jongi ngi la da yap lupa ha do trai ula pen mi pat yang ngi nang ta ula pen yu ula pen mi pat yang ngi nang ta bangiro bangila bandon ha ka ta ka mit jong ka jing kawai pat hang ni ka jing kawai ngalengo pat ha bang puli ya ka ni ka bentaem nga meroi nga so ayu bah namar balai pitip nga puli dekat ba kendai ka ongum ne anda kum ta upai ba bon na kita ki jiu ulatip ba udan hang ta ti kile wan om tang na ka bentau Jisu hari ban yo hero yo tau Lazarus yo balapan mi pat na ki bayap handoi kita ki rang ba ling do kile ya sela bakin yo peniap no yo tau Lazarus ru ngalengo pat hang ne habang puli ya ka ni ka khot em ngalengok kini gereng baling do. Kini iba start na iba bit ngam tip. Hana kata kecil sutu jonga kini iba bit na iba bit tam. Kimut peniap yu Lazarus. Ulah dap yap lupa. Kimut yu? Kimut peniap ya no? Yu Lazarus ulah dap yap lupa. Bat ulam mipat ki on peniap yang. Ki on kum no? Ngini peniap yang. Samra kena mai kata. Pejang tu. Kini yang tangin ya penyiap yang inu Lazarus udah guna lah. Namar kilai kuat ban penyiap yu Jisu. Perkat mapi. Ngapi kini bebit na bebit tam. So taruh yang bebit bah. Bebit na bebit tam. Sutu ladau new Jisu upen mipat ya kibayap. Tray ya lahi ban penyiap. Ke Bible ke batai ke ong. Jen ladau latip syam las saat nar penayu ukris. Hak station room ong jen ba udah latip syam las saat nar penayu ukris. Kedau malay. So itah ladau tip lupa ngasak nar penayu Jisu uniu Jisu wani Herman hey ban pena ya kecing like lut. Namar jong niu Jisu ba uyap upan mipat ya kita kibreu. Dia kata hak sengi ba mipat Jisu ke Bible gong dan bon ba ki mipat. Ada usai tan ulah tip lupa kita baro jen malah tip lupa lada lapen yap yau ulah pano ya ka pop jong baro ulah sim no mau ke jaka jong baro but am tang kata ulah lekson dan man syam ka tiga mon ke jong pa
unum siam la peniap. Hari ubiet. Uyu ubiet ba fitip usoi tan ubiet uktai viro. Uktai yang ngaro. Ong lang bat ngap soi tan ubiet. Kan mau dia ubiet. Lalu dia was start am unum uktai ro. Nomor ubiet uktai yang ngipoi wan jeseng man. Amen. Dirim day. Perkat bah. Lalu uktai yang ngimon jeseng. Dia kata ubiet, uyu, ubiet. Pakat bahan ni, ulas seras, ulah ada bipat kini kia salah atau ini peniap biang. Ini ayu, ini peniap biang. Uji su ulah ada peniap biang sih ada peniap, ulah ada. Kalau dia nomor ubiet, waktu ini le, ya kata Philip, kap cik perkat beriu, kadi cik perkat biet barabor. Dan tak perkat kan ainuk saya, cik perkat beriu. Lada fidon begitu gibriu ki baut pangmat baik. Kenapa pangmat? Dan ni. Baju semua ketahanan ni. Berki ni pangmat hayeng pada marble de kita sudah. Batip tada kini sa panghi. Pangiu? Pangmat. Ni bakta kita. Oh, cuma fidon perlokum kita. Ni hayeng don bapangkum ta kiba ketanang ni piru kui kesni kum bakla ki mestep perbayar susngo adi ketanang ni bat pitep kap si pang ap kui keta sa em pinong lang ngaru tarai la pangmat tarai pi munjur na mat nga ada pidon sa bat kitu pi sngolang pe kumentana pang sulap pang rendang si tayo klem jam yo de jing pang sniu na Dere, alak kelid, pastor dua lah mengapa redang, tam jam lihat doktor only test, masa only test lihat semua beladai, kan mau ha, kejapin sungi ketrai kumta, lada pi dia begitu pangmat pi kumpang ile jong dah, kita ambil viru pangmat, viru lah perkat lah dia cuma man hendak lah perkat. Ni ngalah pangmat ni ngarungan kata ngan longkum ta nang ta langsung cek apa mobile Google pangmat longkum no simptom ke longkum no lawat pater suya daylut kata kecik pang tip day nem day yok kum tungko bayat man mir tip ira kam tip ira la chuwat bet hatu kam longkum ta jabing jungi tip patip hajing pang lawat detail tu jing pang kalom no simptom kalong kum no keroi pri kum tu kum tai ngarong ngalong but nisngau no baladai namar kata ka jing tok jing syukur jing setan namar usupang ma ban tok ingi perkat ya ka briu le utok ha ka pereden sa ublei long panembam ni tikisok ladap ong ni wada menembam no tu sok nganget wadam mo ong ikabriu wat bam tiga so soitan wang bam panlong kum ki belai bat kapet itu so kalai itik kum belai kong ni jing itenat bababan bam man rajing start harim tip man rajing beat sudah tentang pidapang dah wat bahajing tip pang tu jing pang na pisngo kum belai no namat ani kan jing pang ani di Ada pim tip nang biang. Baik bah ngan ai nuksa. Apa pipat rung ha kamera doktor pim pat tip jing pang pirung beda kejing memang senong doktor. Usule doktor ne. Oh. Pi de la semua baik la. So balik no tu pi. Namar balai kani. Usaitan utok bah yang ni. Usukor bah yang ni. Namar balai. Ba ukwa yang ni bangin hak kata kajing tok. Baik kini kerang bak lingdok saya. Yung lasra sila mipat peniap biang. Terlalu badeng mana? Yang penleno itu lorat cikit babun. Hari kita pat kibriu. Ngestrat bahapait bahan ni ka Bible ka gospel yo ni si. Utama penan buram yo try upenan nam ki. Pitip hang ni pat kibriu ki one ki kwa pait menu bade Lazarus. Menu bade yo. Kan malu na fisha kri yo Jesu daga donot jong pibaro daga jingem jong pibaro andang gibriu kinyaro yo Jesu kinwat ro yo pi pilong bakum no namar hangan ni ka jaka
Om tang bagi wan wa tang ya ulah tang ya Jisu. Ko pe ya Jisu long kumno. Ko tip ulah seros ulong kumno na bayap. Berkat menta pin kta ya brio balami na bayap sausengi. Long kumno thorai. Wan ni ini tu Dana kabalangok kata. Berkat mapi kiwe kiyap dang suyap kata kena kat Arsenal kadang suyap penmipat. Utuwe dang sura bandang ra itu samla saka jingtap pernipat ka jingyap kampat slam. Hari unia sausi kan men long laput. Layu laput ko apet long kumno tharai. La ko katahi long kumno denam dei. Ha? Ko kata apet pha mangi do. Tentang ide yu I kampa am ngi ko apet tu sisa pila la banyat. Ya. Akan mau don ko wi ke jeseng. Ngadang doai tai we bre bapang. Iwan suti we padahal amat ngi. Apet ale pastor pa ita. Ai wan ya ngapa ong TV ya bapita ha kada ko ya atat kum ni. Ngong pai oh ayu hoyu try ngasi ong what you talk iki breu. Today ban penyat no word lam dau tau breu ong ngalala banyat. Amen. Namar teng em chạy long ai ka tu. Ha ka tu ka jingdon. But fitep hangane ka jaka. Kini ki breu ki ko apet fitep beliu. Berkat mapi Lazarus. Ngap su berkat ada dari manga mapi haka jaka Lazarus. Idon haka jing ti ayam nila yap. Nang tang iwan laju mudur hima bangan syong bamdo biang. Kan mau ngide yap beriu ngi ibu ja. Denam dai. Se libu yu. Libu ja te. Ja klik kiu. Ai ba best tam ka do ba best tam ka ja ka ba best tam ngi ai ka best tam. Saya bam itu bre to komediam. Ha? Saya buat 6 jubuk 4 nah. Bu iya. Ah ni, la bu. La da ke bam sisa tolong omno tarai. Ha? Marsen bam la dalam ya kerat lot nang tona yeng tani lep no pat. Dedem nei, pi ngi thok hi la di te. Ha bu ka de ka rukom jongi ban bu. Hari super khat mo pi. Ada ke bat bam. Dia ayu tarai. Ya. Ngi benmiet ngi bu ha ka to ga met, mestep ngi ai dok snyang, mestep ke ju hi ka dok snyang ngi ai biang yo snyang. Bon bam. Dedem dei, dei nam ta dei tangu snyang ba bam ka dok la jong. Dedem dei. Ayu isya tau snyang, snyang em pi ai du snyang bam haman. Musu tu ta ka met la jong ru bam no. Dei tangu snyang ba bam snyang. Bat ka Bible ka batai hang ne. Kini ki ko atep bul Lazarus ulong kumno tharai. Su perkat ma pi ngara fitep. Ada ngi kendung ak kendung bahai Lazarus dong Lazarus. Kita ka saus ngi ka long kumno tharai. Bat kumno mes ngo mes syong ban bam ha ka mit ka jong ukan rat. Perkat bi shwa jo kata umpat ju syong bam. Hari namar benda ka kamba perkat ma pi kat no jis ngo celebrity tharai mo ui la jong. Kaji so kha bar ki bre boro ki yu jisu la yu I ni ko pet yu ni ulong kumno. Ulong kumno si sao ni, uday ni ba si sao ni. Day nama kata, nakajing ti ayap siya kamiet bam badu kenrat. Baru try uong ni kanay kajo ngamle tangyo Lazarus. Hari nam ta jong abat jong piway. Day nama kata man kapor ba pisyong ban bam ya kamiet jong try kan mau bet. Ngaladon ha kajing yap jong kapop berkerengkang ke jong a. Hari mentang ngasyong ban bam ha kanay kamiet namor ni try ula penem yang a. Amen. Nganget kata ka kamba ka ba crown na ba crown tam. Ban ki jing pin kia, ban ki wei ki kamba ka jing penem ka ba crown tam. Namar ngila ju yap hai ka pop. Kala ju don ka por. Klem secret ngimlang malay ai. Ki ju don ki briu lay. Wat ki delek bar, klem pa dio secret kimpat mi. Kiliwat secret chua mentapat mdei tung menta wat mobile chua. Ki dan bobon bahasa ban lek. Hey mobile, hey lek sino. Em mulai bar dan kam mobile. Kanam keli hang ni kan ngot nen badang peit ro mo. Hari kum ta ka ba menta. Namar dayo kata so easy kalai. Manusia hey biri, hey skrat apa dia kata palong. Don ta perlok jangan kan mau manusia ayo. Wah me ngada leit me pak takwai pak tabiri na pak sol pak takwai pak dibiri me sunang me balai. Oh nga. Cakap baham yang tu ke deh. Tu cakap penmi memang dia cakap baham.
kata di kecing melin jungi. Hakata kaba kenjado. Perkat mapi. Haka jing em jungi ngikat no ngila syate haka pop. Haki berai jong ke kemat. Bekumno ngil jisha ngila rengkang ngitip bangamdai ban pet kum gini ki jing pet ngitip kerengkang ga bamot kata. Dia kata an pule biak si sing ana pasas bang akwa. Bangan peni pi bah upol upenan kam gini ki art lagi kentien hang ne. Hasti pasas kanong ke baar ke dekot ke banengkong. But ya pi ulap penim haba pila long ki bayap haka jing rengkang bat kapop. Kai ka jing rengkang bat kapop kam dai ka jo. Kapop ka dai kata teng ile kelam datip bro. Kelam da ayu? Kelam datip umdan mana bahikai ngi kelam datip ngile ya kata. Handai rengkang ka jing bot rengkang barobor ken mau bait ka dai kata ka bang ngila datip ha bang ngam dai benle. Dai kata kong trespasses. Kabamot lakha, cuma mentah habang ayat ye kali, kelak thok lupa hang ta, no entry, kathok no, ong lamat nga no entry. Larangan lej bet ngaleyo, ngarengkang ya kata ke signboard bala thok. Ngayu, ngasunat bah, doni we samla ye thok, hakwe ke ski umut park ye kata ke skuti ke jong kata ke jaka. Hey bala thok, no parking. Kathok ayu ong lamat nga, no parking. Habala thok kata no parking, utada orang duan tai pulit yang long mau si penyang ni tang si pang long. Bai tai pulit yang kum ne. Tang ki babet, ki bamnang mam start ki penyang skuti yang tu. Upat uperkat beli ong kum ta. Penyang lah ke penyang. Kam si pang dalawan pai uperkat biang kata pulit kepet ke ong. Tidak babet mo. Perkat beli ong bet. Hadin usah susu. Dai manong bet, malah tol pano parking. Ngalej ban park. Kabamot bamnang pulia putih. Bamnang bam start. Pio ke kebala tol lupa lada ngile persyak kata di gerengkang. Kapop teng ngimtip. Denam dai. Ngikum le klem dah tip. Kumun siapa tip iktin jong blengi bam dok senam. Dai ngimtip. Hani onda lah tip lada ngabam. Kamu mut ngalale dah kabatip ya kata lakot. Rengkang. Kau kata you? Rengkang. But ke Bible kau ngilayap no hake. Hake jing rengkang bat hake pop. And you try open M yang ni. Try you? Open M yang ni. Kani kini kita berkerang orang fi. Namar ngiru lah judan hake cakap jing tiap yap jong ke pop. Hake cakap jing tiap yap jong ke jing rengkang ke jong ni. And you try ulah seh yang ni nang ta. Ban pen M yang ni. Bangin yo ban syong haka meet ke jong ida puli kita cimpan pau leong bangin yo ban syong haka cat lembat u ti utrai u penem yang ina kata jakam bangin don lembat u uneu Lazarus ngaperkat kita umdan mono ba itu yo namar pida puli apa Bible pilap bet siapang ke kentien Martha ke kentien Mary. Hari melap Lazarus. Hari namar kay ka bajia ni am ki bru ki kwa pet yo Lazarus. Mano wade Lazarus fitep. Lada yangi lapen em lambat utrai. Ki bru kini to yangi ha utrai. Amen. Lada yanga ba dia pi lapen em lambat utrai. Oni to ru yangi ha utrai. Kan mau kini ki bru ki kwa ban pet yo Jesus. Wa kwa ban pet yo Jesus. Henry yo Lazarus. Ada kilang baling dok tak kita muan pendiap kan mau bet. Usaitan hadap mentara ubit hadap kata-kata uyan one attack bet TV ini. Ngap perkat hangan ni kerja lara Lazarus umyap. Masih wan rak sakwe ban mudur pi. Lara Lazarus umyap. Usaitan nu anganum kata ya kan ying jong Mary ban Martha. Namor Jesus ulait bah. Kan jia ayu try. Kilsuk. Maki ki kemen. Dan jing dan jing char, dan ayai ruam, ke biang lot maki. Hari ladaki ki biang lot, kitu ki bru ki nyo wan nget pat yo Jisu. Perkat bahaya kata. Lada Lazarus syam layam. Mary Martha ki biang. Hatu kitu ki brio kinwan ban nget pat yo Jisu. Kitu ki pat ba jiu ki nyo ban nget. Kejubab kalong. Namar badon sing Jisu yo ya kaburam. Kan mau
ke jing ke bawan ha ke jing jong apa jong pi kamla bahkan job namar kani ke jing kan pendon borom yo try amen ke jing ngani yo no tiap ka brio ke bastat ke dei kata wat la dau lok buat tang lang ka ngai yo jisu bo un pen em bat haba uyo ke chim pen em ka pla ulok jong au la ju buat han re ngalang ngai yo jisu la pen em bat babun ki long kemi ki man phat doi hai tai brio doi lem nanta jong ngarang anyo ju jing amen Pio an perkat bahala dam non ye jinge non jinjar don hibi teng ngi usai fitep teng em usai tan uwan ra artin pet pinget yo jisur kat ne jinge pet kan uwan ra hi jinge bol ustang ban keran nak cabing jongi pet kat ne hi ke jinge handai pila ban manong mete me wan ra jinge pet yo jisu kumno ule ya ka kamba amen Dai nama kata upol onda ba ula sutu ya kini ki utho ya kene ka benta ha ka shish ki nong room la nong ka ba pra pai uda pensyai o habangi aba ula sutu ke kini ki jinge ba kawan uda ong kumne ha da khot ba ar po pra wang bat ngiet tepro ba ki baro ki trelem ya ka pen ba ya kita ki ba iet yo blai ya kita ken ya ki bala khot kat kum ka jing temu jongu ki baro ki trelem na ka benta ka jing ba Namta jong ke jing ba ya kita ke nya ki bala khot kat kum ke jing temu pitep ke jing yap ke jong Lazarus ke de ke jing temu ke jong blai ya ke ban pen em ya ki jiu ala fi pule pin lap ya ne ga wai ke ne ga de ka ki briu ki jiu ki bawan ban ngai eu jisu ba bon ke de lamar ke jing mi pat u Lazarus na ki bayap ke jing mi pat jong Lazarus na ki bayap kapelong yaki ban ong pada uni dai ublay don ubala ban penem yo bayap namar kila jupuli ya ka testament berim kanong le bertong kala ban penmi ya ka mansim ya ka met hanreu jisu u penmi sendan ya ka met amen today na mata kani ka pelong yaki bakin ngai ban nga ai mansim ya piro yo piro pi ong pastor pintep ngadon ha ka jing tia ayo dia kata ngabu ke kerteng ke jing tia yap yo pidon ni ke jing tia pang ke jing tia jong ke jing yam jong ke jing cha jing song si namar don ki jing ke ba pi yesem don mono batep yo pidon ha ke jing tia am ke ba thar bai do sia kam don ke jing suk hang ta ring ngai bo niu chi su ha ke ni ka no pai sngi un pen kalai ta ke jing tia ba pi ni bam lembat u amen Uneu Jisu un pen kela ya kita baro. Ya ki ke ba pi ong ba nga ngaya lang bai kata. Uneu try un pen kela ya kita baro. Ha ke ni kesungi kan. Ngidon ha ke jeseng ke basdang ngala banong ipi. Ber ngangai ha ke basdang try don ke ban le ke ba krau. Sha bangini ya chu jen miet ban la shai ke sungi. Han ha ke ni kan op pai sungi try don ban le ke ba krau. Ha ke jing em jong apa jong pi. Ngam tip da ka jingkit ayu PP1 hakan ke jeseng pi da terang banwan hakan ke jeseng don na PP1 knang hak ni nama pitip si damit pin mla banwan pisa akam se jengai utrai wangan pen kala ko kon ya pi don na ka jing tia ayu hari utrai wangan pen kala ta ka jing tia saka mit bam pin bam lembat nga ken mau utrai jongi ubangi ngi sekri ulang utrai ubala Ada upen mi pat yo Lazarus na kibayap. Upen mi pat yang apa dia piro. But day tang upen mi pat ngalong ifi dia kata nga join niya kani bakal nong kadar. Upen siyang hakamit ba. But ngong ifi kamkut pat tang kata. Usai tanda niya lebet ya pi. Kan mau rembak ling do em kamkut ukwa ban penyap yo Lazarus. Kan mau usai tanda niya lebet ya pi. Handa lada pi siyang ban bambe hakamit ke jong try. Usai tanda nom la ban kata ifi. Amen. Kan mau kini girang baling dok ki kamla ban ketapat yo Lazarus. Namar don balu Jisu. Dan no balu Jisu. Berkibriu ki wan babon ba pindah pulih wat ladon we na mo ki wan kendo yo Philip berkumno banya. Kendo yo Jisu yo ngong fi kau hadin jong ta am kadon ka revival ka bakraw ba. Berkibriu ki wan sa ka jinget yo Jisu. Tiap Jisu ule kamba yang apa dia pi. Habo pen kia yang apa dia pi.
Upelait ya ke yeng jong abat jong pi na ka jing kan pelong ya ki weiro kinwan ban ngai hau Jesu. Amen. Nam ko aban penting ya pi banong. Pet menen ka sngi ka jia ayu pa Myanmar pa Thailand. Kawan ka jing kinyo jumai de ki hajar ngot ki brio ki yap. Si hajar tam ki brio ki yap. Ki beling ki behe ki collapse ki hap. Pet ni den ka sngi wa kado kadai. Kata haringa ko aban penkan mau ya pi. Uji supat uik ya pi. Kumbahang ni ngastenat bah. Dia hang pulik lenong bakat OEM ngastenat bah nambar bunsin. Nah tentang ngato ya ka kerteng la jang hang ta. Nama Jesu uik ya ka Martha, uik ya ka Mary, baru uik ya Lazarus.Une de jo Jesu uba uik yang nga bat ya pi. Unumbu yang nga bat ya pi ha ka ju hi ka jing tia. Ada ulale ya ka kamba ya Lazarus. Unle ke kamba. Yo ki briu kila artatin ya ka jing em jong nga bat jong pi. Handai utrai artatin. Amen. Yo pila artatin ni ki kon, pila artatin ni ulok, pila artatin ni kalok, pila artatin ni ki bahayang, pila artatin ni ngamet la jong. Wat artatin ni utrai ongan le ya ka kamba. Amen. Ngalong ublay jong ki kamba ken. Bangan penhi la ka jong ka burom api.